Kuma riria gikundi gia Save a Life kiambiriirie kiri na muoroto wa guteithiriria andu aria magumirwo ni mathina matiganite maria ni hamwe na ndwari. Andu aingi ni makoretwo makigunika na njira itiganite. Gukinyiria riu arwaru makiria ma 1,000 ni marikitie kwamukira motungata ma urigiti wa mirimu iria irakoretwo imagumeire na magakorwo matari na uhoti muiganu wa kwamukira motungata ma urigiti. Guku na ku andu angi makiria ma 3,000 magakorwo makiamukira mathomo maikiro itiganite. Katumaire milioni 3 na kindu na mwana wa mwira ethe milioni 3 ri ati mekire harambe makiona 2,000 ku matingiona mbia icio. Nie nyumite kundu kwina thina ri ngamenya ati andu makuagira nyumba mari arwaru. Kuringana na mwambiriria wa gikundi giki Ndagitari Joseph Murimi, muoroto wao munene ni guteithiriria andu aria hinyiririku na njira ya kuhuthira andu a wendi mwega aria kwa ihinda makoretwo makimahura njeki. Program ingi bado tugane Street Kids Empowerment Program na tuweza transform over 96 street kids. Kwa program ithatu Murimi augite ni hari bata a Kenya kunyitanagirira, agitariria ati kioneki gia gikundi giki ni gutigirira gutire murwaru waremwo ni kwamukira motungata ma urigiti kumana na wagi wa marihi ma thibitari. Ningeamini kaa naweza pona. Juu yenyewe nilikuwa shida kubwa sana. Sasa hata mwingine siku anatokea kwa watu juu naongopa sana juu watu wakiniona waanza kunicheka kusema eti mimi ni mjamzito. Juu yenyewe nilikuwa nimefura tumbo sana. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.